Allinpunchay monasqa kuyamasi, kunandia kicharispa kasun Diospa qillqasqanta. Hinata hinbitaygi usqayta kan mask'anaykipaq kay libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29 nin kay hinata. Imatapis Dios qon, chayqa manataq mañakapunchu. Waqllan chaypis mana iskaychakunchu. Ahinata mana iskaychakurqachu papasu maychus wawanta mask'arrirqa escuelanman. Chay wasi yachayqa urmayamurqa chay ukhupita aska wawas karqanku. Kay papasu kay runaqa mask'arqa uqarirqa rumista porque pay yacharqa imaynatachus wawan kawsasqanta. Hinataq mana kallpayuq uqarillarqapuni. Chantapis runasqa qhawasarqanku. ¿Acaso qankuna mana yanapanawankichik chayri? Imaqtinqa hina kaykichik nispa. Payqa phiñakurqa. Hinataq uqarillarqapuni rumista. Chaypitaq waqllarqa wawanta. Armando maypi kayki nispa. Wawanta uyarirqa papasun hinataq nirqa kaypi kani. Chay kikinta munasqa kuyamasi Diosninchik tataqa mana iskaychakunchu. Waqllakapuwanchik noqanchista, munayakapuwanchik. Imatapis haywawaptinchik aska bendicionesta payqa mana mañakapusuykichu. Astawan kunan tiempo necesitawanchik runas jóvenes predicanata evangeliuta. Ashka drogadistus, alcohólicos kasan kay pachapi. Aska huchallikuq nisanku pillanapawanqa nispa. Imaynatani natiyan kunandia noqa yanapasayki nispa munasqa kuyamasi. Ama qunqaychu, yanapay runa masiykita. Chay munan Diosninchik tata. K'ayakama.